Pa šta je ovo za ime Boga i Djevice Marije? Pa šta je ovo radilo na crkvi? Ne znam, tako mi premilog Tita. Nevin velečasni kao dijete u inkubatoru. Ajde, daj, ne pričaj gluposti. Pa ovo si ti u nacističkoj uniformi. To nisam ja. Ma kako nisi? Nisam ja. Ma pogledaj, oči, nos, brčine, pljunuti ti. Kad ga dohvatim, ko je to napravio? Zatuću ga ko žohara. Blažo, Hajduk! U ime naroda, ne mrdaj! Druže Vrankoviću, dođi da te zagrlim. Da se nisi usudio dotaknuti me. Ali, druže Aleksandre Vrankoviću... Šuti! Ni riječ više da nisam čuo tebe. Ti si dušmanin. Izdajica! Hitlerovski okot. A zašto bi tebi netko podvalio plakat? Pa, oni žele potkopati u narodu vjeru u narodne heroje. Gadovi podmukli, da. No, a ako ih razotkrijemo, nećemo štedjeti municiju. Ma kako, stavit ćemo ih pred žedi, samo trta tupne. Čekajte, polako, drugovi. Mislim da možemo pronaći neko nježnije rješenje. Možemo njih prikrižiti na krsnom vatrom. Ali, ako ustanovim da si ti ipak šurovao sa Švabama, ubit ću te 2 puta. Ne zvao se ja Aleksandar Vranković Vrana. Pa bez brige. Svi znaju da je naš drug Božo revnosni komunist i najveći štovatelj druga Tita. Gdje su dokazi? Pa jedan od dokaza i taj što je pobjegao ko vrag od Svete Vodice kad se trebao krstiti. Molim? Drug Božo se htio krstiti. Ne misliš, valjda, druže majore, da bi ja, Božo Hajduk, primio taj sramotni sakrament krštenja? Reci ti meni istinu. Pop je rekao da si se htio krstiti. Ne, nikad. Ne, lažeš. Misliš da neću provjeravati? Zaboravljaš da i dan danas u svakom kutku imamo svoje agente. Govori. Majore, to je bio samo jedan trenutak slabosti. Bio sam kao guska u magli, ali drug Tito na partijskom nebu mi je svjedok da me Sveta Vodica nije ni dotakla. Lažeš. Zašto nas je pop onda htio pozvati na piće u neprijateljski župni ured? Provokacija, čista provokacija. Lažeš. Pop ti je prijatelj. Ne, nikad, kunem se. Svećenik Andrija moj je zakleti neprijatelj. A što je to? Ko je? Ovo gore lupanje na katu. A to sam ja jutros marširao. Jutros si marširao. A sad se čuje. Da, jer je to takva izolacija. A da to ipak nisu fašistički štakori? A? Jeli? Priznaj! Skrivaš naciste! Nikad, druže majore! Ranko, Dudunja, silazite brzo dolje! Odmah! Tu su moj unuk, oni će sada doći i njegov Anđeo. Anđeo? Opet trabunjaš o religiji, jeli? Druže majore,
kao što bi drugovi iz francuskog pokreta otpora rekli, pardon, ne, to su moji unuki, njegova drugarica Dunja. Ajde, djeco, sada lijepo recite drugom majoru da ste vi odani članovi partije. Mi smo odani članovi partije. Odmah ćemo mi vidjeti tko su odani članovi partije i dobri drugovi u ovoj kući. Sjedaj! 26.11. Brže, koje godine? 1940 i... Hajduk. No, 1940, vidim te... Druge! U kom gradu? A dobro, to je lako u Jajcu. Nije, nego u Bihaću. Jest. Slabo si ti odgojio unuka u partizanskom duhu. Sram te bilo. Pa znam, ali druže majore, što mogu kad ovoj generaciji je samo da strpa željsku krevet ima kompjutor na stolu. Sramota. Neprijatelj nikad ne spava. Ko će braniti zemlju ako dušmani opet napadnu? Ma, nema problema, ja ću njih za uši i na prvu liniju fronte. Izlike. Same izlike. Ako si dopustio da im kapitalističke novotarije truju mozgove, onda znači da se s time i slažeš. A ako se slažeš, onda odobravaš. Ako odobravaš, znači da si i sam kapitalist. Nikad, druže majore, tako mi kunem se na Reksa koji skače na druga Tita da mu spasi život. Crni vraže, skoro nisam u nesvijest spala i tiku razbila. Šta opet izvodiš? Tišina! Ja ovdje zapovjedam. Predstavi se tko si. Kako te majka trpila s takvim glasom. Ja sam Božina snaha, grofica Lehmer. Grofica. Lehmer. Božo, ti si se orodio s plemstvom. S klasnim neprijateljem. Pa, zašto si takav, druže majore? Pa ja sam to, tvoj Božo. Pa spasio sam ti život na Petrovoj gori. Sjeti se kako sam uletio u vatru i dobio metak u potkoljenicu. Nije bitno. Ma kako nije bitno? Zato sam dobio orden za hrabrost i knjigu o Titu koju mi je maršal vlastoručno potpisao na brdu kod Kranja. Slažem se. Bio si hrabar borac, ali si poslije zastranio. Ma nisam, to meni neko podmeće. Ali upucat ću ga, tako mi Josipa Broza Tita, moje najveće ljubavi. Možda, ponavljam, možda za tebe ima nade. Dan još nije završio. Hvala, druže Majore. Živio današnji dan. A je se sjećaš kad smo zarobili ona 3 Njemca? Se ne bi sjećao, bili su debelikovi iz Kračve. Ja mislim da je onda i nastao onaj vic o 3 debela Njemca. Koji vic? Ma nije važno, važno je da se ja njih sredio. Nema šta, bio si hrabar borac, borio se kolabra. Hvala ti, druže Majore, meni tvoja riječ puno znači. A znaš što bi meni puno značilo? Reci. Evo,
volio bih vidjeti onu tvoju knjigu o Titu. Ako može. Ajde, donesi. Da. Onu knjigu o Da. Ajde, donesi je, molim te. Tu knjigu, Što čekaš? Gdje ti je knjiga? nema je. Kako nema? Na raport! Druže, majore, jednu večer bila je mećava u selu. Danica i ja ostali smo zarobljeni u vatrogasnom domu. Jedino rješenje da se spasimo i ne smrznemo bilo je da spalim tu knjigu. Spalio si Titovu knjigu da ugriješ plemstvo, da rat nije gotov. Sad bi dobio metak u čelo. Druže majore, ja svaku večer zaspem sa suzama na obrazima i šapćem Titovo ime. Tito. Svaku večer zaspiš s Titovim imenom na usnama. Da, Tito. I čuvaš uspomenu na najvećeg sina naših naroda i narodnosti. U mom mozgu i u mom srcu kuca samo za jedno ime. Tito. Znaš li ti koji je danas dan? Nemam pojma. 4.5. Dan kad je jedini neprežaljeni sin ovog naroda i narodnosti, drug Tito, umro! Božo Hajduk, od danas više nisi ni drug, niti zastavnik prve klase. Razočarao si i mene i svoje drugove suborce, ubeščastio si lik i djelo najvećeg sina naših naroda i narodnosti, Josipa Broza Tita. Nek sramota bude samo tvoja. Jasno? Jasno, druže Majore Vrankoviću. Zaslužujem nečastan otpust. Od danas polako umirem u tuzi i sramoti.